11 Maharanipur Teliamura Constituency ni Tipra Motha candidate Utpal Debbarma ni Manjakmungo Premsing orang Bisini Godai Kamio Khlaijakha Kaisa joining program. Upon Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family 23 voters Romkha Tipra Motha Bodol Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha candidate Utpal Debbarma. Panda Kamio amsini Dalbidal shep shamnoti kok shaka candidate Utpal Debbarma. Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family ni 23 voters Romkha Tipra Motha Bodol Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha candidate Utpal Debbarma. Aina hai Chini 5 family thaika teaser voter tu we Bohrok Debbarma BJP Motha pamani BJP Motha ni Bana Yakarwi Abu Khabuwa Grani Tipra Motha Kaisa. Obo Constituency. Mo Premsing Khorang Bisi. Bidan Sabha ke Bobo Klai mo? Bidan Sabha nama Maharanipur Klai. Salbrum no Obo Haiman Khai. Totong sino o ina Bodol. Agi mo kerib le. Dia tahu zona acting se. BJP party Yakarwi sing Tipra Motha Bodol sing khabai kubai lamsogo. BJP party Yakarwi sing Tipra Motha Bodol sing khabai kubai lamsogo. Welcome. Fai kaham. Bureau report Chini Khorang.